kabla ya ndoa Mungu alianza kuumba uhusiano gani wa kwanza? Na ninapenda niuite foundation. Ili gorofa unaloliona limesimama kwa sababu kuna msingi uliotengenezwa hapa. Sasa sisi leo tunadili na huku juu, tunaacha foundation. Sasa kabla ya ndoa kuwepo, Mungu alimuumba mtu mmoja peke yake. Alikuwa anaitwa Adamu. Adamu kwenye bustani ya Eden alikuwa peke yake. Angalia, wakati Mungu anaumba viumbe wengine, aliwaumba wawili wawili, paka wawili, ng'ombe wawili na wanyama wengine wawili. Lakini kwa mtu alimuumba Adamu peke yake, hakuwa na mtu mwingine. Biblia pia inaniambia hivi, aliyetaka kuongeza mtu wa pili sio Adamu.